Vaisun Pathienni thladau nisom ni paruk kumsang nisom ni pani Fimer Today lo ngai thlatu hai in reng in chibai Chanchinthar Ralsun hai timna lo he nei te tiemtu Fimronghet Hmar RPCNI project Hmarkhawlien chun relief asem dok HSA Hmarkhawlien unit in silchar tuile leya har satna tu khai relief asem mulhoi khuwa nim ke sit hai ta dingin mulhoi charity concert kam lucky coupon nehente chanchin kim changlem timna lo he nei te zanikan RPCNI project 4RSD Hmarkhawlien chun non food items hing tirpalin bedsheet towel bucket mug toothbrush toothpaste le sabon hai chu silchar flood affected hai ta dingin apek dok Shungku somnga hai ta dinga pek dok ania asem na mo phurtu dingin Baptist Church Association hain mo phurin shungku le anambik umlowin semna nei anti hing non food items hi zani ni som ni panga zun khan Baptist Church Association General Secretary Mr. Tarun Kurmi ku ma inhlan song na nein semna mun tinga dingin antol phei ngal ani hun sot no te semsuk dingin RPC project bokhin kachar le sevela flood affected hai ta dingin relief proposal abui puijinga puinale har satna talu umlova affair leng thei chun sungku zari thai ta dingin relief idable le non idable semsuk na nei vat dinga baisei ani bok Vaisun hin Assam CM pu Himanta Biswa Sharma chu silchara hung dinga baisei ani Zanilai kan silchara tuilet ahung enzo nungin Delhi Prime Minister kuma fein silchar tuilet chanchin chu Hrilsangthang nain ahung kirnoka chuzo chun Vaisun hin silchar tuilet laya har sat anei hai kuma Hrilnum anei lein hungnok ate Emiring hayan thoka thu elo dang danin zani ni som ni panga zun kumsang ni som ni pani khan sangai kot police le sangai kot Assam Rifle Post combined team hain dampi reserve forest chingkang maile khodang inkar khodang mula silai le amu I manizat anman hailai mi hai chu hing hai hi ani lethodi gun 1 9mm carbine le magazine pakhat county made pistol pani ICOM radio set pani lethod bombs pathum Chinese hand grenade pakhat le local hand grenade pakhat hai hi anne Hmar Students Association Hmarkhawlien unit in silchara in chuklai hai kuma theiang angin relief semna junai ani relief semna ding le inzama donation hungtho tu hai chunga HSA Hmarkhawlien unit chun nasatakin lom thu anthul tak mewa chun HSA silchar le welfare hai chunga khom anlom le bok ani kasol ka kham tilawin atop chedin relief materials anlo sempui ani Hmarkhawlien in thokmi som paruk le motor pani in silchar panin zani sundar som pani in ansuk doka silchar welfare le HSA Hmarkhawlien unit tinga thuitu haile amuna antlung charin in bigron na nein malaktan ani ngala HSA Hmarkhawlien unit in relief materials le tangkasum fai kom in hlanna annei ngal bok chun relief materials hai longa norin civil hospital in thok Nightingale hospital chan tuira takara longin norkai ania chuzo motor hai laka relief materials hai chu an ina hai chit thak pekin athen chu lambula hai lo ngakin pek anni bok ani zandar sari chan relief materials hi sem ania tui no na chan silchar welfare tinga ho tu hai chun motorin anwathak noka HSA Hmarkhawlien unit thui tu hai chun silchar welfare hai chunga anlom thu anrel ani silchara tuilin laya har satna tu khai chu electric nei no lein buina tam tak an tu ka tui don ding tha an nei ta no lein atam lem hi tui sempek ani bok ani silchara in chuklai hai chu Hmarkhawlien khosunga
hungin beng bere pahai kuma relief materials hi shem ani boka thangpui ngai ha thangpui dinga malatu nizing annum thu anrila relief materials lo dong tu hai khomin HSA Hmarkhawlien unit hai chunga anlom ani chun thangpui ngai ding tam tak Lallawmzuol relief hi alafe pui randing ani lein donation hi Pathienni zandar som pani chen ai hong ding ania hing anuya GPay number hin pek thei jingani ti in HSA Hmarkhawlien unit information secretary thlangwa lalring chun Fimer Today arel pol som pani result suk tading zanikhan Assam Chief Minister Pu Himanta Biswa Sharma chun Assama Higher Secondary HS result chu hungthlung ding thotan ni nisom ni pasari June jingkar dar kuwa in thokkin tarlang ni tangati ti in aril mulhoi khuwa nim ke sit hai ta ding bi ka sim mulhoi charity concert kam lucky coupon mulhoi tinga e unaw hai nasatakin van ru tuin asuksit sungku tam tak anina thei talavin relief camps hai anuma relief camp hai hin an in hai andel thei tanolain mulhoi village council chun anni hai in tung ding nok na ding beisain charity concert ahui hot tuma chutaka ding chun lucky gift coupon cheng somnga chawazar ani lucky gift coupon price chu hingang hin ningati first prize Royal Enfield, second prize TVS and Torch, third prize 55-inch smart TV, consolation prize smartphone chu mi pangahain an chanding sim ni pekati nang le kai thang rulin lucky coupon in thuka sum tam tak musuk ai beisaya lucky coupon zara in chave ngai dingin mulhoi village council chun lungril le titak zatin mitin ahung feel ani HSA Assam Hills in relief thum no asem limta zirtop ni som ni pali tharuk khan HSA Assam Hills joint headquarter chun je Hebron Sharon Kanan Joar le P Longjol hai somdol na thum no semna annai ani chun Sharon HS school le Sharon LP school relief ke ma hai kanna nain haulim puina tong traina annai bok relief thum no hing dal bufai ngathu sabon tirpolin set thanem tok tak hai chu in som sari pani hai kuma semsuk ani HSA in hing ang program asim ti an hri lein fil ran pa khom le chung lovin mahura Cookie Student Organization le Dimasa Student Union hai khomin HSA thil thona hi anlo troi om via JB le relief dong tu sungku hain nasataken HSA chunga anlom thu anril chun HSA in hing anga ma alak thaina san hi Pu Sylvia's Khozol Nodal in charge Action Aid Association thang puina le in pek zona zar liu anilain HSA chun achunga nasatakin lom thu aril ngal bok khapo kha vaisuna Chanchinthar ihung punglang the hai jo ani Fimer Today lo ngai patu hai in rengin nimang in hoi seng ro